sa akong followers o subscriber sa akong YouTube channel o sa Facebook, labi niyo sa among grupo Tres Buhaka TV. Ayaw ko ninyo og iadulo sa akong kinabuhi guys, number 1 kay kining tanan na akong gihatag kaninyo, dili ninyo makita sa ako ang pagkatao na pagkatawa diya sa inyo hangtang sa tagsa ko galingon nga nalipay mo tungod sa kuha nya tungod sa nako dili ko angay ninyong i-idolo kay dili kay ako ra mo'y nagbuta ni kung dili ilang birwan ninyong idolo sa inyong kinabuhi sa inyong tagsa pamilya ang labaw magagahom sa Diyos nga mahan o ang iyang bugtong anak nga mao si Kristo kay mao nay nagda og nagbuhi og naghatag sa ako ang pagkatao para nga makapalingaw diha sa inyo ha. Ikaduhan lang ko ninyo idolo guys mo na akong nangiyon sa inyo ha. Ako ang mga idol diha tanan. Kung i-idol ko ninyo, i-idol number 1 ang ato ang Diyos nga mahan, ang Diyos nga anak, nga may nagluwas o nagsakit nga maluwas ta sa mga kasalanan diri sa kalibutan. Kaya sobrang ko mauro to akong hangyo nyo guys. Ug daghang kayong salamat kininyo sa inyo ang pagtanaw o pagsuporta. Og ipahibaw sa uban guys ang mamibaw karon nga kitang tanan tao. Do na tay kasing-kasing nga may gugma ang number 1 atong igugmaon ang atong labang mga gaon ay ang isig katao na ato ang mga igsoon sa kalibutan. Kung ano, condolence dahil sa tanang nahitabuan sa naigo sa mabagyo, atong bagyong Tino. O ngayon, kanong gisundan piligtas nga nahin sa nga bagyo na po, ang ulan. Dito sa Luzon, luoy kay atong mga kaigsunan sa dito mga guys, na kasama niya kita sa diri sa Cebu, luoy sa yapon atong mga kaigsunan, atong naigo sa bagyong Tino. Nga guys, among hangoon sa tanan katong mga naa sa nahintungdan sa mga tagtungod nga naigo sa bagyo nga nawadan og pamilya. Condolence nang tanan. Ampo na kita sa labaw magagahom para nga wa na ilain siyang mabot na katalagman diri sa tuang kalibutan. Balik kita sa labaw magagahom guys. Ampo na mo diya sa inyong kagalingon sa tagsa-tagsa. Di na to kalimtan ang labaw magagahom may nagluwas og nagbuhi og nagtubos na to sa tunga kasalanan. Ano guys, akong inyo kanyo ako mga viewers, mga subscriber na unta bisig unsa ta aning kalibutan na kwartahan man ka ug may kwarta basta na atong kinaiya dili nato pasobraan aron di ta magbong adto sa dautan o adto ta sa impierno o simbako na nakalimtan na to ang ato ang labaw magagahom mao rin nagbuhat ug nagtubos sa atong mga kasalanan na siya atong gibuhat diri sobra naman kayo sa tinuod ang ubang mga tao guys kaya ang bande mo na may pagka-Diyos pero wala nila may bawi nanggingon sa Ginoo na unsang matang si kalibutan imong mawiran basta ang iyan ang pagbuot may matuman di gininyo muna guys kita why pili sa labang magagahom magproblema ka o badato unsa pa imong pagkatao ang importante dili ay ang pagminahalay pagtinaitay sa matag usa o ang pagsalig ngadto sa labaw magagahom sa Diyos nga mahan o sa ato ang manunubos nga ang iyang anak bugtong iyang anak Ginoong Kristo. Kini kanta guys para ninyo sa akong gihimo para sa tunga kaigsunan naigo in town sa bagyo. Pero bisig wahi ni guys ang akong pagkanta ipainungod yo pang kundi sa inyo. Gusto ko na mabalik na ta ngadto sa Ginoo aron na mabot nga mga katalagman ni iyang pagsuway sa tuwa iya tang panalipdan ang ilikay ta niya sa mga dautan. Kaya bilin mo guys daghan na kayo ron ang mga tao nga nalumom sa ginadiling bisyo sa kalibutan na may makasupag kung makakontra sa ato ang Diyos nga mahan. Usap sa guys ang atong mga kabataan karon sige na lang gyud o focus sa aning sa maron aning inyong gitanda ako ang ibang istorya sa cellphone pero malinap ako guys nga tanan nga mga kabataan ato ang matudluan sa isip usa sa mga maayong binuhatan aron magdako sila na dili mawagtang ang ilahang una og prinsipyo o ilang kagalingon ngadto sa labaw magagahom. Mura nang ako ang istorya nyo guys nga condolence usab ako condolence tanan sa naigo sa bagyong Tino o sa naigo sa bagyong ulan guys nga niagi atong mga adlaw kay at mga usang adlaw gahapon ba to dito sa Atso naigo dito sa Luzon luoy kay atong nagigsunan dito guys mo na palihog ko bisin tinuod ako inyo warang kinising-kasing nga pag tanaw pa i-share aning ako ang video karon depende na niyo guys kay ako okay ra kayo kung hindi sa ninyo ko i-follow o share sa ako ang video sa akong Facebook pero ang importante na nakadungog mo baka sulti ko ninyo sa inyo anak kaya ako usa ko mabisyoso ang pagkatao sa akong kinabuhi pero wag yun ako kalimti
ang labang magagaw. Bisin pa man sa tinuod ako naingon mo nga palahubog ko tinuod guys mo inom gyud ang tao kay tao man ta ako minom gyud ko daan pa sa mo ang video sa Tres Boca mo inom gyud ko guys pero kabutang ako gibutang sa nako sa kuwang tiyan ang akong tinom wala na ko gibutang sa kumulo gusto ko guys ang kinabuhi na to ug natay lingaw-lingaw natay naman sa gitay kasakit mao ni siya pero ang kasakit ni mabot na to guys dili na kapagbuot na to okay pagbuot na sa kahitasan busa mo ampo umusalig ta niya dili ta niya pasagdan aning kalibutan natong ipuyan mo na kay nguna ko niyo guys God bless kanyong tanan akong gihangyo pag-usab mubalik na ta ngadto sa labang mga gagaw kung kinsa katuwang nagkakitaan niya akong video ako mga followers o subscriber kamay bahala sa magsulti sa mga kabataan unta madana to ug atong masulti mapasabot ug mapasunod ang atong mga anak ngadto pagbalik sa atong Diyos naman mga gagaw sa tanan. God bless kanyo guys o advance Merry Christmas, advance Happy New Year. Inyong idol, Totong Tugsok. Ang sunod na ni guys, ang kanta na para sa inyo ha. Yan lang nakuudayon ng kanta na para sa bagyo kayo. Kaistorya mo ko, maura na akong ipangayo kanino. Manginaut ko, sabot mo o mag-amping sa mo. Diya sa inyo ang kumilingon. Labi nigit katong nangaigo ron sa bagyo na ulan o katong naging bagyo nga Tino mauto siya mo yung daghan kay mga bigsuna na to naligo sa siyudad sa Cebu basta diri sa mga guys doon lang yung silingan sa mga balanban daghan kayo ang nanganising dyan kaya pag makitingin to siguro karon nakumita ay pa may nakuyog sa lapo sagap mo tungod sa kadako sa sabaha diri sa mga nga niawas sa sapa diri sa tunga nangka umbado na rutin daw na paganing nakasurvivor na sa katao guys niabot dito sa Likas lungsod dito sa naiguan sa Linog dito siya nadunggo na pangalan sa kanang mga mananagat at tulukan lang nabuhi pa siya kalayan matugingon dili pa siya pagbuot nabawi ko sa kinabuhi ngadto sa kitasan panipdan siya sa atuan Diyos nga man kanang mabuhi siya aron kinulsod siya o makasulti sa uban kung sa kaniya kapinangga siya sa labaw ko taon mara na guys God bless kanyang tanan Merry Christmas o advance Happy New Year inyong idol sa kanginan Tutong Tugsok.